Novi nye loloto megato gwenami le miaƒe to kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme eye wònye dzidzɔ gã aɖe na nye hã be mia katã miaganɔ du le gaƒoƒo ya me eye miagase agbenya sese na be wokpɔa agbenya sese la ye na be wokpɔa agbe eye wòhiã be ame sia ame si ke le agbe dim la eɖo la nɔ se agbenya gbeawo tso gbe ale be agbe ƒe nyama sesea ke nana be wokpɔ agbe la na wɔe bena nakpɔ agbe le agbɔsɔsɔ me ele tutu abe ale si ke miedina enuwo hã ene be asɔgbɔ na mi ɖe dzia nenema ke wòle gbɔgbɔmɔ ƒe akpadzi hã ma be ne mi le enya nyuia sem ke nye agbenya la ate ŋu kpe ɖe mia ŋuti bena agbe nagasɔgbɔ ɖe dzi na mi le miaƒe agbe kekewo katã me eya ta wòle vevie be esia yi la miadi kplikpaa kple didi vevie be mianɔ agbenya yawo sem esia yi eya ta emeto eya me le gbe do na miawo katã le egbe ƒe ŋkekenyui sia hã me abe ŋkeke si ke miawo katã miele ŋku ɖom edɔ nye si ke aƒetɔ Yesu Kristo wɔ na mi heva mia gbɔ le agbenyigba ya dzi eye wòtsɔ xɔxɔ vɛ na mi. Nyateƒe nya wònye be egbe la mi le gbɔgblɔm alo mi le dzidzɔza ɖe ɖum si ke nye ŋkuɖodziza ɖe ɖum ke mi yɔ be Easter alo Pâques French eye míaƒe gbetɔ mi yɔ bena míatɔ yɔ be dzidzɔkpɔkpɔ ƒe ŋkekenyui alo ɖeɖekpɔkpɔ si mi kpɔ la ƒe ŋkekenyui ye ɖu mi le elabe míese gɔme aleke bena ame siwo katã kpɔ ɖeɖe to edɔ nye si ke Kristo wɔ na mi me la woawoe nye ame siwo ate ŋu kpɔ dzidzɔ le edɔ sia ƒe wɔwɔ ŋuti gbeawo tso gbe ŋkeke sia ŋkeke si ke keke na mi si ke na be mie kpɔ egbɔdzɔe le míaƒe luʋɔ me kple míaƒe ametia katã me eye wònye emɔnukpɔkpɔ na amegbetɔƒomea katã egbe bena wole dzidzɔ kpɔm ke biabie nye be ɖe ame sia ame si ke le gbɔgblɔm egbe be yewole Easter ɖu alo Pâques alo ŋutitotovi ƒe ŋkekenyui ma le edɔ si ke Kristo wɔ na mi ɖe wo katã kpɔ ɖeɖea ɖe ame sia ame ke le dzidzɔ kpɔm le Pâques ya ŋutigbe alo Easter alo ŋutitotovi ŋkekenyui sia alo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe edɔ si ke Mawu wɔ na mi ƒe ŋkekenyui sia ƒe ŋkuɖodzi ke mi le ŋkuɖodzi ɖe ya ame sia ame le dzidzɔ kpɔm ɖe biabie nye bena ɖe nɔvinyewo ame sia ame se gɔmea alo ame sia ame ɖo le akpɔ dzidzɔ ɖe ŋutia magblɔ be ame sia ame ɖo le akpɔ dzidzɔ ɖe edɔ si ke Kristo ke nye Mawu va wɔ na mi elabe nu katã megblɔ be ame sia ame ɖo le akpɔ dzidzɔ tso ŋuti ɖo elabe Biblia gblɔ na mi bena elabena ale gbegbe Mawu lɔa xexea me bena
oto yen tope teluvi hena bena amesiame lo si hwa eji senala mele chochoke o kabom wakpo agbemavo. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Tous ceux qui croient. Alléluia. À celui-là que Dieu nous a donné. Et c'est lui qui est notre sauveur. C'est pour cela que je demande, je me demande que si c'est possible pour que tous, en tant qu'humains, nous devons célébrer cette journée de Pâques. Et je disais que oui, tout le monde peut être en joie pour ce que Jésus-Christ nous a fait. Plus de 2000 ans, tout le monde peut être en joie concernant ce merveilleux œuvre que le Seigneur a fait pour nous sauver. Mon bébé, avec bébé, il a katame. Avec bébé, pour me kento, on est pour normal, elle l'a mis au katan. Et taille to diva miako. So edo kuvadani, namibe, miakwayi sena, koko, alo dede koko. Ye bien le nyebe, ekbede, miam amesiam skele dijo, pomde, Pâques, allo Ista, allo Ntitotovi, allo de Popo que Christo va on a mis de amesiam maure wa ekpo de dia. Ela be maube hihia katelo. Ninye be egbe amesiam le tijo pomde Ista, allo Pâques, allo Ntitotovi, allo miaga yobe de Popo nkeke. C'est que mi manglobe bedola de amesiame po de dea. Ninyobe amesiame po de de que anyobe hihame la fanami mto. Vo egbela. Amesi ome po ha. Alors amesi mo kweji so ha. Ole azadum. Nukata ole dumdo. Bia bien yesia. Nukata ye ole dumdo. Ole dunde o se gomea. Vo apeto petit dinyebe amesemena se gome. Ne epe dudu alo epe kudo jipe bomo isiomela. Mio kata miano enjoy. Miano jijo pomde enchi. E wanye celebration alo celebration alo jijo pokope ito here ke mio kata mi ape chi a poticho la feto sike wontinami. Vola passa gamegbera amesia megbobe Pâques alo Ista. Eye amesia mekluya le jijo pom leke ala tema poticho de enusike goma me sentio mahala. Leke atema poticho de edota sisike wonao. Ye me segomode le katama poti jorem tio. Esia wonam be maglobe. Amoli jijo pomde akpiji. Amoli jijo pomde nusike gomo me solang. Vo didi ke chu afeto ke wodo senami bola. Yenyebe alesike maulo hihia katadola. Amesiame le trode yepeto siko ona minchi. Ela bobe amesema sika akweyi sela akpo agbe. Amen. Amesema sika akweyi sela agbe poko la suesi. Bia nyebede agbe poko yere esu miame siokata le jijo pom de dosike
Kristo mon ami epe akpere ne wo sia eya tamale yo wo na lo vinyo bena obe amesia mesika kwesela wakpo agbemafo. Alléluia. Eye Bible ko be ke esienye agbemafo la bena wanya owo mau vava de kala ple Yesu Kristo si ne doda la agbemafo ayenye be bena wanya wo mau de ka nenye be agbemafo ayenye be mi anya mau de kama kenye mau de kama kelie me devore ple Yesu Kristo si odola mi abo va wo de do era mi de que de ma nyobe mi okata mi atro de enu mahala a nyobe mi okata mi atro de uno vinye mi okata mi atro si ma ofe vio eye Amerika magano atikpe pebo egbe o Amerika magano busumu bo egbe o kebo si mi nya siebe ma ofe do ye wode amegbeto fu mi okata nula ehia be mi okata mi akweji se eye mi akpo jijore ye do scienti le comme c'est que nous evi kwesele nous. Alléluia. Eye tamele ko ba eleve vie no vinya be ke agbemo vos eye siabena wo ka one o anyawo ne agbemo vo enye sebo o anyama de enyama wa eye veveto siketa e mi le gbepa ya demdo ela be mi mano no wonko parce que amaro chalo allo parce allo esika mo halo wontanye hamawe ne ona konta be hamalo udome e ya nye nusike mademia jio e bi blago be ke agmafo le nye bena wa jesi o ma o de kama ple Yesu Kristo o tenuvila. Alléluia. Praise the Lord. Eta o leve vire ne yeklo no bien be nya yola ona kpere mianti ne miatemu anye evisio po de nyatefe alebele eisia odoleke la miape jijo pokola na gbagba godeji eye to siamla miadi da se na mobubu hambe dodeye apeto Yesu wonami dodeye mau vavala wonami dede do ye wonye dede do ye wonye do vava de Yesu wonami dede do ye wonye vovo do ye wonye do da signore ye Yesu wonami dede popo do ye Yesu wonanye plio e ata yo servana amesiame sikere jijo pom egbeya be ejebe na se jijo popo ke ponela na se gome ne se gome la oji popo adebribo la Bible go amere amesi kwa eji senala o ma dro vonu o ke amesi ma kwa eji senaola wa dro vonu o dro vonu ho ela bena ma kwa ma o fe teluvi pen kwa ji se o au le Yohane fa gba le tato ku we yin le yamagona mi. Alléluia. Ela bena amesi fe asitu tumla efe asitu agbe eye wa po ameluveve cho maugbo lododo fa gbalta me yi kuku blatovo ato yele nyamagbonami amesike asitu Yesu la akpo ameluveve cho maugbo ela be Yesu ame ya gbe ale nami menye azasidu mi le yo ela be gbe magbe sike Yesu wa na iklepo nu solo la epo nu solo ko yo no pronti eyo ogbonya siono be gama sube dosi keta evarola ya odoa eya ta odiasi eyo lo odiasi eya ta o lo owi de nyekplota eya ta o lo ku echome po nouveau bo heyi eye keke to agbala e titre elle avait du kuji et titre elle avait du abosanji et titre elle avait du gbegbo kataji
eya tani nyeba o kele gbe sevifia e je bena chodo ko na Kristo ya bena ton du satalaji bena ton du doleloji bena ton du ekuji e la be agbema vota ye Yesu avaru agbema vota yo faru be nye kpo mi akpo agbema vo le Yesu Kristo pon come eya to le vivere na obeda wasine tu Kristo ya surtout Kristo la que wasi tu agbe et agbe yala enye agbe mavo alebe a segomema et Kristo pe chichi ya ne ya vala ano chi jopone ti besi agbe e menye perika o e la begbe la le tu ke memele le ose la fiela amo la jopom amesio chochi po yo biabe nu kata yo be istad wo mu wele ya biobe isa komede abea because Jesus Christ died for us. Yes, Jesus died for you. Then why you do not believe him? And you could tell nkati mo kwejison e tozi eto. But no va drop on wo. Comme on a pas beau. Elle a venu la surtout là aussi voici toi agbe. No vient. Mawo doga siare nye plonu ejebe mi abu entikpo le mi anyabe nu sels ke mi awo le amesia kenye Kristo kenye mawu wen kwamela mi awe le gome se sebli bome bele mi mawo eko eye vide de kama no manamiu mawu ne yira oba eseme bena Kristo yeva va wo do siare nye plonu eye ocho hoho banami be mi akpo agbe eye ta fara me ponu no one note menye anyi jeje gbulu menye amatutu jani alo magic wowo e mawe nye de kpokpo nye hose de ko ndekam la fima kwese bele ela ba nye ko mekwa Kristo po wo mi kwese be nenema mawu lo miema e yo choipa gbedo anyi de miata be nyakomi akpode de e yeta de kpokpo asunya sido mawu ne yira o ne ga yiroke la be o ha se comme be aso ye ya du ista lo pak la ye nya mesike bode de afi ya bode de ya le dula ke o le ode ede amede la amesio bode de la duma o le ode amesio troze abode vila la be obe ya je sinya te fe ke ye Yesu la awo atroze abode vivava ya nya abode vivava ma ke atono abode visa ya du be siagbe egbe togo mi gbe togo ho abode pe ke le we sia gakere wala kemi ga potolo kulvime togo wala fo Yesu yala ye fa brole ke namala enami zeka hon hena yokata ba mesia mesika kwesela na pochicho esiayi le gbobome le lubome le ntilame le gota enusio ye dome yinu nami le Kristo mame sikeme yome omo wana ke ya manemola bena na kwojisela ne nye chidudu popona uhalo maune yira ne ma abe kwojisebia de Yesu pon come o yiro kakaka ke eisare nyaka tuku sare ya apetwa de yiro gede de Yesu Kristo pon come amen.